Projekat Povezivanje nas jača, koji je podržao grad Kraljevo, a realizuje ga nevladina organizacija Plave senke, ima za cilj da kroz emisiju Lufting prezentuje udruženja sa svojim radom i projektima i poboljša saradnju sa stanovništvom. Također želimo da podstaknemo efikasniju saradnju između samih udruženja i možda otvorimo nove ideje za nove oblike saradnje i međusobnog rada. Ja sam Snežana Janković, volonter udruženja Kreativna radionica. Vi gledate emisiju Lufting. U okviru ovog projekta koji nosi naziv Promocija tolerancije, nediskriminacije i kulture među mladima u gradu Kraljevu, želimo da ovim projektom približimo šta u stvari želimo da prikažemo mladima, koja su njihova prava. Prvo, ljudska prava, prava slobode, prava tolerancije i sve ono što pod samim tim i podrazumeva. U okviru brošure koja nosi naziv Zašto mislim jer postojim smo ukratko opisali kakva sve prava postoje i kako u stvari jedno ljudsko biće može da ih ostvari i koje vrste prava postoje, kako za mlade, tako i za odrasle i starije osobe. Što se tiče samog projekta, želimo da na takav način približimo koja sve prava postoje, pogotovo što se omladine tiče, koja su dosta, da kažemo, ugrožena na neki način i želimo da prosto ovom akcijom opomenemo, da stavimo značaj, odnosno akcenat na sam značaj ljudskih prava. U okviru ovog projekta takođe imamo i deljenje bedževa na kojima smo ispisali različite natpise u okviru samog projekta. Bedževi su jako interesantni, nose različite nazive i različitih su boja. I ono što želimo da napomenemo u okviru ovog projekta jeste i to da je projekat dosta održiv, potpomognuti od strane Gradske uprave grada Kraljeva i ovim putem im se takođe i zahvaljujemo i prosto smo hteli da održimo ovu akciju da bismo skrenuli kako omladini, tako i odraslima šta i mogu, kako i na koji način mogu da ostvare svoja ljudska osnovna prava koja im po Ustavu pripadaju. Mi smo udruženje Kreativna radionica, to je udruženje za mlade koje svoje projekte realizuje sa ciljnim grupama, to su uglavnom mladi osnovnih i srednjih škola i cilj nam je da se deca što više priključe ovakvim projektima koji su korisni u smislu edukacije, da bi deca prosto saznala šta i na koji način mogu da ostvare svoja prava, da bi što aktivnije učestvovala. Ovim putem ih pozivamo da se priključe akciji, deljenju letaka, promotivnog materijala i deljenju bedževa na temu ostvarivanja ljudskih prava, sloboda, tolerancije i nediskriminacije.